bese ngithi mhlambe esithathu ilethinta ama grapes engifisa ukuthi sidlule kuyona. Ngiyayazi ukuthi impela inkosi inyanga yezulu yathi asiwadla ama grapes kodwa ngifisa ukuthi mhlambe kungabi question le okuthinta ama grapes kodwa uku-add ukuthi why should we eat ama grapes, why should we eat ama apple lawa green. Ngicela nje ukuthi ngi-add lapha ekutheni lezi zinto lezi umkhuba waka-Israyeli kwawukuthi ama grapes babengafuni ukwadla e-fresh kodwa babewayeka e-ferment ekuqala noma ehluthuke bese bane-percent lotshwala bese khani befuna ukwadla-ke esehluthukile. Same applies to ifruit lokhu sithi amarula. Ifruit amarula siyayidla ngoba mayi-fresh kodwa once yadlula ku-fermentation yahluthuka isuke isine percentage alcohol. Ingakho uma ubona esiqiwini once imfene neindlovu nazo zonke izilwane ezidla amarula sezidla amarula afermented ziyadakwa yonke esiqiwini edlela amarula la. So nathi ngoba sidla ama grapes kumele sibe specific ukuthi sidla ama grapes angafermentile angahluthukile ngoba uma singathatha umthetho ngokunjalo sithi ama grapes asiwadli kusho ukuthi namarula akumele siwadle nayo lonke ifruit elapha utshwala akufanele sidle. Mhlambe ngenza usibonela abantu basemakhaya khona utshwala ababenza ukuthiwa i-pineapple. I-pineapple embamba konke thina i-pineapple siyayidla ngoba siyidla i-fresh kodwa yavela fermentation asayithile ngokungcwele yethu. Even umqombothi uthathwa ini umdoko siyaphuza sonke udoko noma kuthiwa sehambeni sikuphi kodwa la fermentation asakwazi ukuthi siziphuze ngoba sekune alcohol. Even lokho esitha amahewu lawa enziwe ekhaya siyawadla mase fresh kodwa kukhona isikhathi la ozwa khona umunyu sekuneyimpuphu emayindizayo suke lapho sekudlule fermentation asavumelekile ukuthi siwaphuze lawo mahewu. Ngizama ukucacisela lo phuzi lelo ukuthi kufanele siwadla ama grapes siwadla nawo wonke ama fruit as long as engadlulile ku fermentation, as long as kusese fresh siyakudla ngoba masikama umthetho uthi ama grapes asona futhi nepapa akumele lidle ngoba nadlula fermentation sendotshwala. Into enza ukuthi amagwinya nemvubelo nakho konke uye singakudla makumhlangano ingoba mawudla igwinya njengamanje ebese uthatha i-fertilizer leya uyifutha esikalini lapha kuyavela ukuthi kune percent ye-alcohol. Ke izwayo uma umhlangano ongcwele kuthiwa siyeke konke ne-yeast ngoba le yeast le ine percent enkulu ye-alcohol. Ngiyabonga.